Ikaze nanone iyi ni kigalilife.co.rw nk'uko mumenyereye tubagezaho imari zihendutse kandi nziza zo kuri Kigali Life Official ndetse na kigalilife.co.rw. Imari ya mbere y'uyu munsi ni imodoka igurishwa ya Toyota Starlet Transmission Automatique, ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, ikaba igurishwa $6,500,000. Imari ya kabiri ni imodoka nayo igurishwa ya Suzuki Escado 1992 Transmission Automatique, ikaba ikoresha essence, ifite control izarangira mu kwezi kwa 4 umwaka utaha wa 2024 na assurance izarangira mu kwezi kwa 5 umwaka utaha wa 2024. Ikaba nta mpanuka yigeze ikora, iragurishwa $4,000,000 z'amanyarwanda. Imari ikurikiye ni imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai Sonata Hybrid 2011 Transmission Automatique, ikaba imaze kugenda ibirometero bingana n'ibihumbi 200 kilometer. Ikaba ifite assurance izarangira mu kwezi kwa 6 umwaka utaha wa 2024 na controle yo kugeza mu kwezi kwa 7 2024. Iragurishwa $10,500,000. Imari ya kane ni ikibanza giherereye muri Gasogi mu murenge wa Ndera, akarere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali. Ni ubutaka bufite ubuso bungana na metero kare ya 600. Kikaba giherereye ku muhanda munini wa kaburimbo. Niba rero wifuza gushora amafaranga yawe, nakugira inama yo gushora muri ubu butaka kuko ari ikibanza cyegereye ibikorwa remezo ndetse n'inganda. Imari tugezeho ni inzu ikodeshwa iherereye Gacuriro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ikaba ifite ibyumba 5 binini, irakodeshwa $350,000. Ku mwanya wa 6 turahasanga inzu nayo ikodeshwa irimo n'ibikoresho, ikaba iherereye Nyamata ku Gahembe mu karere ka Bugesera. Ifite bedroom 4 na bathroom 3, ikagiramo modern kitchen na dining table ndetse na sitting room, ikagira bariko ndetse na jaride nini. Ikaba ifite ibigega by'amazi ndetse na CCTV camera kubw'umutekano wayo. Ikaba ikodeshwa $500,000 ku kwezi. Imari tugezeho ni inzu igurishwa iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo. Ikaba ifite bedroom 8 na bathroom 8, yubatse mu butaka bungana na metero kare ya 618. Iragurishwa kuri $137,000,000. Imari tugezeho ni BR Table, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Iragurishwa $1,000,000. Imari dusorejeho uyu munsi ni intebe zifite imyanya 7 yo kwicaramo, zikaba ziherereye i Gikondo Karugira mu karere ka Kicukiro. Zikaba zigurishwa $170,000 by'amanyarwanda. Nimba nawe hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigalilife.co.rw mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.